zenu.
narenga guhagurutsa umwana wanje nkunda cyane. Paulo yavuze ngo afite bamwe yazariye mu butumwa, naje mfite abandi bako nakuye ku mavi. Atukuze. Aha niho nabakuye tahandi. Sinagiye mu muhanda gusa ngo muze. Nagiye ku muhanda ndabwira Imana ngo ngere muko muvuga butumwa aho nzogera hose. Tazozina igisimba gasohoka ayo mapepu ndayazi. Haleluya! Igisimba cyari kigeze ahantu, ariko iki gisimba cya kabiri sinzi umuntu twishirijemo. Hari umuntu wijijemo akantu kiwe ahantu twari tugeze yamatangira kudukupa. Sizanyabaga igisimba bacuraguriyemo, sizanyereko batakumba arantuza iminsi yose sinderekwa ngo muheza amaherekezo, ahubwo ni uzuyanye. Ariko mu gisimba iyo bakigejeje ahantu kumva ko bagikurura, kiza kimera nk'aya magari ya Farawo watangiye gukurura inzinga mu mazi, kigatangira kugenda amarisha na gisubira inyuma kuko wowe watangiye kuzawe uri mu mwuka w'Imana kandi umuntu waduhamagaye ni Yesu. Kugira kugira igisimba cyitonze, ariko tugiye gukubura ibi bintu wari ugiye gushiramo. Kandi ndagutangarije ngo igihe cyose uzoshaka gukora ibi bintu ni mu materaniro sinziyumanganya, habe nubwo bizogenda gute ikintu cyananiye nyakiyo kandi ndihanganira umuntu wose agana amateraniro. Bagiye kutuvangira niba bazabatangiraho baza kubwira amakuru iyo batarakwabura kibo dushobora, ariko iyo basaka kudusaganya bazabasaganya bafu igatangira kujarara, intoki zawe zikitonda ukazusitara hano kandi ntambabuye hano n'izina rya Yesu. Tibure kandi mugira umwuka utaratibu. Kumva Imana ishaka uyu munsi ya materaniro sukuza gusa kwambara, hari Imana ikeneye kuri iri torero. Niyo mpamvu mufite itoroshi y'abantu bose bakumanya ko barazamuka ngo tugiye kwa muzehe nta kindi kintu kihe kibazana n'amasengesho yabo. Muzamusenga gusa mu rukerera kwa kundi muzamusenga nimurangiza mucumbire abashitsi, icyo nicyo kibakwiriye. Paulo aravuga ngo twebwe tuzokomeza gusenga gusa, namwe mukomeze kugaburiza Imana. Mirabarere samu tuzamurika